Pun sapun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun jelek ngadeg beral gumelar kawasana di langit pating karetip di bumi pating kulisik gumelar di alam lahirna bari muji syukur kanu maha agung ucapna alhamdulillah alhamdulillah bari muji syukur kanu maha agung 1000 kali alhamdulillah na raja doa doa raja raja munah maring Allah dina ati anu ning dina rasa nu rumasa dina hate anu masket dina iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim Muhammad ya Rasulullah Allahu Akbar sakitu pangrajah ti aki mudah-mudahan dipasian kalancaran tikawit dugi karengsena amin amin ya rabbal alamin ayo jero baksa urang papageun urang bagiakeun terah sinjang kira sajatining wayang benjalak terang kinayu pemuda sudah bijaksana negara di negara merdeka oleh duh iye iye duh zaman pemuda jiwa pelan asupkan peribahasa di negara merdeka pemuda aktif bekerja kepentingan negara supaya rakyat mulia aselole pemuda terbijaksana memulai negaranya duh pemerintah bagian kasih Allah pencapaian ye 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 la 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 ye 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 la 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 duh duh biar rame dan haneuten. Alah, gimana, Aki Ki? kesini teh tidak sendirian. Tidak sendirian Ki Aki kesini bersama si Bebeb. bersama si Bebeb. Bersama si Bebeb si kesempurnaan cinta. Alah laras. Kela geraya urang. Kita panggil dulu. Nini. Samo. Naon Aki? Kesini sayang di mana? Ih, tunggu dulu aku lagi bermake up ria Ki. Bermake up pria. Cepet ini Bang Ferry udah ganteng. Udah ganteng, Udah ganteng nungguin. sama si tetehnya udah cantik. Oh iya. Iya, kasih lagu gerak Kasih kaca, lagu. kasih lagu. Aku mau dikasih lagu ah. Betul. Sok kadinya bere lagu. Ameh kadian sini Oke. datang. Ya. Der. Duh. Sebentar. Kemana sih ini teh? Wah, gini. Kesini. Banyak orang Jambi, Kalimantan sini. Duh. ye 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 wow Wow, aduh. Ayo cepet ke sini Nini. Waktu tamasya terbina ria
Alhamdulillah. Teman. Itu salam silaturahmi dulu. Iya. Alhamdulillah. Awas lah, akhir salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hatur nuhun. Ibu hatur nuhun alhamdulillah. Itu kan itu. Alhamdulillah terima kasih. Salam dulu ke orang meeting. Tuh ini pada baik-baik. Bapak Besan juga baik. Salim dulu. Salim dulu. Sekarang ke ibunya salim. Salim dulu ke ibunya. Kesini dulu, kesini. Kenalin ini pengantin prianya jauh datang dari Jambi. Dari Jambi. Dari Jambi. Jambi itu yang pinggir Conggeang ya. Jamu utama lain Jambi. Oh, maaf lupa tuh BBM. Iya. Ini Gimana? kita perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ini teh upacara adat Sunda. Iya. Karesmen mapag pengantin. Iya. Gitu. Takutnya orang Jambi belum tahu Belum ini tahu kesenian ya. apa. Iya. Ini tuh karesmen mapag pengantin, kesenian Sunda. Iya, begitu. Ini apa? doain dulu pengantin sama Nini. Silahkan ke depan. Sok kadinya kaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Iya. ibu-ibu semua yang ada di sini. Si Arek digarek nyanyi. Itu mah. Alhamdulillah. Iya. Ini siapa namanya? Aa Ferry. Iya. Ferry dan Teh Jumena sa. Teteh siapa ya? Lupa lagi. Teteh Mirna. Iya, betul. Mirna. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, Amin. mawadah, Amin. warohmah, Amin. waatah, watardi, waendah. Bang. Teteh panganten tak acan nyawer nih. Malu-malu ini, malu-malu. Enggak mau ya silaturahmi. Ibu terima kasih banyak. Salim gak? Tuh, udah pegang. Iya, itu salam dulu. Salam dulu silaturahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
Wilujeng sumping kahidap anu bade rendengan. Sumping haturan wilujeng sumping bagi datang bagi datang bagi datang haturan bagi datang wilujeng haturan ginur bakca tu pangan